Muri Guinea, umwe mu bayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi Cellou Dalein Diallo yatangaje ko yatsinze itora rya perezida ahataniramo na perezida usanzweho Alpha Condé wiyamamarije manda ya gatatu. Abigaragambya muri Nigeria ejo batumye imirimo ihagarara ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyo mu mujyi wa Lagos mu bikorwa byakwiye igihugu cyose byo kwamagana urugomo rwa polisi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyuru barenga 1300 batorotse gereza muri uyu mujyi wa Beni nyuma y'igitero cy'abarwanyi umutwe wa ADF. Perezida wa Amerika atangaje ko azakura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba icyo gihugu nikimara kugaragaza amadolari miliyoni 335 zakwa zo guha impuzamarira abakozwe n'ibitero byo mu 1998 n'imiryango yabo. Naho muri Ethiopia ibitero by'inzige byangije hegitari 200,000 z'imyaka ku buryo bizatuma abaturage babura ibiribwa.